tan chau nilovin ko ran le khotlang tan mal som na thlen tu lo ni se ti hi voina kan thla na thu cha ani e lalpan mal min som sak ro se amen pathian ne nei trong trai ang u cái sai lệ có bàn phai để sông có ya apa mai an chữ say lâu mình thang ngày na chia đôi ti chuan in hey Joyce nu cha nei chun fel em mai sek box sit lang wang ngai saka lo ding chuak sila nakina a pian te hin nalania ani hi youth ministry kan ti ho lai po kan tlangwal chuan war zai music thiam kan keyboardist kan la ruai tu kan solfa vai tu ania tuna hian ba si khoi ra hian member ania sileng te wang hian zai na hun mu mal hin nei thei lova amaro chu azai thiam ani ti kha an sei ve hrim hrim du ni an chung ko polin khong enjoy si lo pen chuak box sela chung ko thala na te po han nei le te u nakina chuan nau pangten om anga boi tha we te khan ngai saka kha pia bia ra khan om la anu fa khan an ding te se heta Joyce kha anu bula khan korsen chu korsen tha bula kha tiang khan le background na khan je te lo om se am oi ve hrim hrim ka ria je ten lo kap eng phet phet nga are mi te puma ma ten mo te khan le thu tam soi ma in hay kan soi do warning cry so kha kan chung ko hla chol ni to ka kan han play pom min tra tir tu an ni trina a chan chu a hla thu kha ro pui kan tia min ne em ani a sa tu te an taka pathian an fak tak zatin ka sa trina ro pui kan ti trina ke ma ni chung ri la nau te hi min khoi zak trina ni never even knowing just how blind I've been. Now I'm here, blinking in the starlight. Now I'm here, suddenly I see, stand. le je ka jo ta che he Joyce hi han ti thoi la tero nei na la don sia so ta khan ania tu na hian kan lo ti ve chin me do man lo ta kan tia ka ko ta hian tu mai len nei lo wa han ti chi han ti tir ve chau ka cha khop le je ka zor lo kang i ngoi re du lek tuin ka ria rampum huwa pa milar in nia han zo ve chau pe kan cha ka hey Joyce nen hian kan dau Joyce nen hian hey le chen hin lawin zui ve ta moi takin mit kham om reng lovin in lawin zui moi takin Christian nulat lang valin ngai zon na dik tak ni te hian ka he thina hetia kan dau Joyce kum khwa a run hun len dun puya fate ta na fate ne na Sunday school tholom han sem tura ta na mo in than chat na chana hian amel hi tha ti mai pia la ma khan engamoni thil in thop ti chi ya bila thuru kha sei wa ngai chong lawa thuru kha ong tak thei lawa Joyce muwa hian amit menga te engki ma pian tro engki ma ya hian ami zia te nong changa te pon anga thin lung chung ril anga te po hian i du na chan fa te nu ta na i than na chan tur point pa ni khat lek han sei te le engki ma himin supporting ka ria begin ke in khelmi te kalonia karla long distance kan ti mai neng chu ke khuluma chene te ka oma ka teng khan nia Mizoram hianin kalo ho po hianin achangin thakhat po om tin lo chang te ka nei thina amaro chu kha tiang puchung po khan thei to pin min supporta me le ni na le kha tiang kha chu da thaila ke ma number 1 ka du na ber pakhat ka ti neng chu he tiang hi chu amaril ruwa tha tin ke ni chu thingtlang kan nia na thel khuwa kan nia tin ke hi kan unau zinga te ber kan nia azon chungchang a po hian ka phim khur ve a chung te poi min cha ve na sa then ne rol tha te po hian in kan ina in pui hak tu tur kan nia kan chung te cha ta het lai te ber tang lian ber thlenga ina enge lo welcome thei tu tur min hre thiam tu tur kha ka tu wanga nia tin ani poi kha tiang kha eng ki ma hian in tling tokin ka hriatin eng ki ma
ama hi ka faka e ka chung te thleng hemin ngai tu puya a begin ke phei chu lo ti le muk khi ka lo ching thina chang hian ma choi tiang a po hian ama hi min support tu le engkima min hril tu hi ani thina chu wan chu ke chuan in engkima khan ka du ve ka ne me niang chu ko tin beng te nga lo mo me pakhat le chia hey je a kunga vo bor vel in lo in zui ta ami zia hianin ilung ti oi tu ilung dum tu nia isiat a football thiam na mei ba ka hian thil dang omini in karinga football a hian i tui lo di ka chiang ve thin sia je a in en in chian nu hian Mumbai FC ti te kha ege Chennai an ti te kha yen chho ve ni te kan thre ve ya Manchester hi khuya nge ti te kha a club ang zong phe ka chuan i sewak lo ve thin khan ka ria je nu na hian ami zia te engpo ani sela ko puyata na idu na chan ami je than na pani kha than se ve te le soi tur hi atam khop meya I ama hi apui tling emema thil tam taka min supporta ke chu kapana soi ang khan ka shisel lo emema mani lok pon ka tv le a khatianga te po khan min supporta ka taksa chawna sa theya zana na kan tho zo pon chu zana ka dam lo le ka shisel lo la hianin I phone chang te hian min ron chong chai sak mai zela lo ho ti khan lo dom ro ka lo chong cha yang atia phone chang hian na chong chai me zela tin company in kara hian ka shelawa midang in ngai zo nga po ama ka en ton na sat na chu le ka du na la chu ngai zong te po tu pon kan nei ve chewa mid ama pon ke pon ngai zong ka nei ve thawa ma se in ti buai chang le te in hnial chang te kan lo nei lo thei lawa mi ze in ang lo te family background in ang lo te kan ya khata khanin in ti thin rim chang te nei te hian phone changin a thin ka thin rim to lu tu ki chang ka chong thei to lo china ka chong du to lo hi china hi chuan phone chang hian kan chong cha yenge atia kanin kar hi that thei nan hian ka sha tur nge hian pathian ma dil china he hi ama hi puitling ka ti na ania kha zak deu thawa lo soi ve thau ni chu Kalome lalpa imal som na vagi Chena in dur min pot sai ha cho na dur min pe eile in dur min pe sille fe min pe a mangai na I le tu na hian Dr. Joyce Nutra nei chun langwa lo nge sakaren thlei thu soi turin ilo so mang Voin hun tha min petu pathian chu fakinom ro se mishing te hian hun poimo le hun chin chia tlak tak mai kan nei a chung te chu kan pian ni kan thi ni le nupui pasal kan nei ni te hi ani antia chung zinga chuan kan pian hun le kan thi hun te kan hrelawa ma se hun chin chia tlak tak mai nupui pasal kan nei ni ero kan thra chiang em ani voina kan chung ko tan le ka u ta na hun poimo le chin chia tlak tak mai min lom puya hetlai huna local khom zong te chunga amma saberin lom thu kan soi ani voin hian lom thu soi tur tam tak kan neya lom na ni ani rualin voini hian kan pi le kan pu